Pozdrav svima i dobrodošli u drugo izdanje podcasta Power Talk. Danas imamo čast da ugostimo našeg uvaženog profesora Amera Zagorčića. Lijep pozdrav i tebi, Lejla, i svima onima koji će nas gledati. Profesore, kako je biti sa ove, a kako sa one strane katedre elektrotehničke škole? Drugčija su vremena. Vrijeme u kojem sam išao u školu je bilo onako prilično drugačije nego ovo danas i po pitanju nekako odnosa profesora i učenika i po pitanju nekako stremljenja jer generacije i generacije se razlikuju jedna između druge, imaju drugačije navike i imaju drugačije poglede i na svijet i na život i na školu. U to vrijeme su učenici i profesori imali blizak, ali kako bih rekao, više formalan odnos, dok danas učenici i profesori nastoje na neki način da imaju i pored profesionalnog i nekakav bliži odnos gdje bi ostvarili nekakav i drugačiji vid komunikacije, s tim što treba uzeti u obzir jednu stvar i naglasiti da naši profesori nisu bili u to vrijeme ništa manje empatični nego što su vaši profesori danas, ali su jednostavno bile drugačiji je koncept bio i škole i školovanja i drugačiji je bio koncept svega onoga što smo mi radili. Također mi smo bili nekako škola koja je i generacija koja je bila malo ratna, malo posleratna, pa smo se iselili iz škole, iz zgrade u zgradu i profesori koji su nam predavali su također imali ogromnih poteškoća koje mi danas kao profesori nemamo. Ali gdje profesorsko zanimanje, odnosno učiteljsko zanimanje po meni jedno od najljepših zanimanja na svijetu, jedno od najodgovornijih zanimanja na svijetu, jer ljudi koji uče mlade ljude i spremaju ih za život imaju veliku odgovornost i prema sebi, i prema društvu, i prema tim učenicima, a na kraju jednostavno rezultat njihovog rada treba sutra da bude neko bolje društvo. Odnos između učenika i profesora koji imamo danas nekako mi daje nadu u nekakav bolji i topliji svijet koji će vaša generacija sutra napraviti, jer vi ste buntovni na jedan drugačiji način nego to je generacija u kojoj sam ja bio. To ne znam, mi smo se bunili, imali smo svoje metode nekakvog mladenačkog bunta. Vi danas imate svoje vlastite metode jer se je svijet promijenio i to je jednostavno činjenica koju ne možemo ignorisati. Promijenio se je način komunikacije ljudi na čitavoj planeti, tako da se je promijenio i način komunikacije i odnos profesor-učenik u školi, ali bilo je jako lijepo biti učenik ove škole i u to poslijeratno i ratno vrijeme, a danas je, ja mislim, još ljepše biti profesor. Koji je bio vaš prvi doticaj sa elektrotehnikom i kako ste se odlučili za srednju školu i fakultet? Moj prvi dodir sa elektrotehnikom je bio slučaj. I odluka je donesena u sekundi. Bio sam te 1994. godine u Ljubljani i veze sa Bosnom i Hercegovinom su bile jako slabe i loše. Uglavnom ljudi su komunicirali sa Bosnom i Hercegovinom putem radioamatera. Škole u Ljubljani imaju nešto što se naziva informativni dan i on je isti za sve škole i kada sam ušao u prvu školu, to je bio PTT srednjoškolski centar, oni su rekli da imaju sekciju radioamatera, ja sam upisao. Ja ću tu školu i upisao sam smjer elektrotehničar telekomunikacija. Tu je bilo zanimljivo da su upisivali 16 odjeljenja u prvi razred. Razred elektrotehničara su imali 8 puta po 36 dječaka, a razredi ekonomskih tehničara su imali 8 puta po 36 djevojčica. I to je bio u Ljubljani moj prvi susret s elektrotehnikom u kojem sam ja na neki način odlučio da će mi to biti poziv. Tu sam završio prvi razred, vratio sam se u Mostar, urat još uvijek, i nastavio školovanje ovdje na smjeru elektrotehničar elektronike. I kasnije sam otišao na elektrotehnički fakultet u Sarajevo i diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo na smjeru računarstvo i informatika. A da danas upisivate, koji bi to smjer bio?
ja sam oduvijek imao, kako bi rekao, najviše me zanimala elektronika. Dakle, i vjerovatno bi upisao opet elektroniku, jer mi je puno opipljivija bila od nekih drugih dijelova, nekih drugih oblasti, tako da kažem, elektrotehnike, tako da mi je ta elektronika oduvijek bila nekako najprivlačnija, ne toliko opasna kao energetika, ali je pružala nekakve opipljive i stvarne stvari koje ste mogli raditi, jer pazite, inženjeri su vam ljudi koji vole onako graditi i projektovati i koji vole stvari koje su opipljive, koje mogu da vide rezultat svog rada, i onda inženjeri kao takvi vole da naprave nešto što će moći i pokazati, a i što može se ono u ruke uzeti, tako da kažem narodnim rječnikom rečeno, i zbog toga mi je nekako elektronika, ona je dovoljno moderna, ne možemo reći da ostale oblasti elektrotehnike nisu moderne, ali je dovoljno onako i privlačna i moderna, ali i dovoljno opipljiva s druge strane. A da li se sjećate neke anegdote iz srednjoškolskih dana? Pa sjećam se puno. Dakle, u moje vrijeme se subotom se odvijala redovna nastava, što je vama danas nekako nepojmljivo. Znači, neprihvatljivo. Ja mislim, kad vam rekli da morate ići subotom u školu, ja ne znam na šta bi to izašlo sve i koji bi rezultat svega toga bio. Međutim, u moje vrijeme mi smo išli subotom u školu na redovnu nastavu. Velež igrao subotom. Moj razrednik, jedan legendarni profesor tehničke škole je bio Ahmet Hodža, i on bi Velež igrao subotom, i to je tek je počinjao igrati na stadionu ovom Rođeni u Vrapčićima, i mi bi išli autobusom, je bio organizovan prevoz sa stanice do stadiona u Vrapčićima, i mi bi išli na taj stadion autobusom sa stanice, a on bi prije nastave došao da popiše koji je iz razreda, pošto je stanovao u Zalipu i pošao bi u školu, da popiše koji je iz razreda otišao na utakmicu, a nije došao na nastavu kako mu roditelji ne bi mogli pravdati časom. To bi nakon bilo, on je bio jedan jako dobar pedagog, ali je bio prilično strog razrednik, i iako je bio strog, svi njegovi đaci su ga veoma mnogo voljeli. Postoji li neki profesor koji je obilježio vaše srednjoškolske dane? Postoji mnogo. Tu su profesor Jovičić, profesor Hodža, ali posebno bi recimo istakao profesora Mutiševića, kojeg smo onako imali, što bi vama isto danas bilo nepojmljivo, 4 časa u bloku. Znači, 4 časa u bloku smo imali elektroniku, i on je imao ovako malo nesvakidašnji način ispitivanja, ali ono zašto je ostao svim ljudima kojima je predavao u sjećanje, da nas je veoma mnogo naučio. Naučio nas je veoma mnogo stvari, i zbog toga nam je ostao u, tako da kažem, predivnom sjećanju. Po njegovim tekama smo čak premali i neke ispite na elektrotehničkom fakultetu, koristili se onim što bi nam on diktirao, što bi nam objašnjavao. Još je to bilo vrijeme kad vi u školi niste imali apsolutno nikakvih pomagala. Bio je profesor, tabla i kreda, čak ni teka nije bilo u izobilju, jer je to bila školska godina 95-96. Ali profesor Mutišević je bio specifičan i poseban. Predavao je jako težak predmet, ali to je činio možda na najbolji mogući način. Koji je vaš najveći izazov kao profesor? Mene kao profesora uvijek i na svakom času strah. To je možda slučaj sa mnogim profesorima, iako vam to neće profesori pokazati, da nisam tumačio gradivo na zadovoljavajući način, da me učenici nisu shvatili kako treba, i da taj nivo znanja koji sam im prenio nije bio onoliki koliki bi trebalo da bude. Iz tog razloga vrlo često tražim po internetu primjere šta rade profesori u drugim školama, u drugim državama, u državama u okruženju, kako bi vidio da li je nivo nastave koji držim, dakle da li je nivo težine gradiva, zadataka, teoretske nastave dovoljno velik da ne zaostajete nijednog momenta za vašim vršnjacima u okolini. U čemu biste voljeli da vas pamte vaši učenici? Prije svega kao dobrog čovjeka. A mislim da bilo koji posao koji radite, to je primarno. Naravno, rezultat rada se pamti, i rezultati rada čine i dio jednog kompletnog čovjeka. Ali mislim da smo mi pomalo zaboravili na ljude, okrenujući se strogo
materijalnom, strogo nečemu što su plastični rezultati rada. Moj moto uvijek bio da sa učenicima često treba pričati o temama koje uopšte nisu vezane za njihovu struku, iz vrlo jednostavnog razloga jer učenici su živi ljudi, kao što su i profesori živi ljudi, i neophodno je, ako hoćete da vas učenici slušaju, da učenici usvajaju znanja koja im prenosite, da komunicirate i na onaj drugi način sa učenicima, a to je nekakav prijateljski ili tome sličan način. I istog razloga dosta vremena provodim sa učenicima i mimo učionice i volim komunicirati s njima jer prije svega, kažem, hoću da me upamte kao nekoga koji je na njihovom putu odrastanja i sticanja obrazovanja bio prije svega, osim profesora, dobar čovjek. Dakle, životne lekcije jednako bitne kao i nastava. Pa mislim da je. To bi bilo to za ovu emisiju. Profesore, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i tebi i svima vama koji ste ovo organizovali.